Sebetul tiang sareng sami punapi jangrane becek yening becek ngiring melalui kepekan Kumasari dan lali beli canang lan pejati ngiring lestari yang seni budaya Bali andop Persatuan Bali. Aingge sedurung ketiang laturannya tuh ngiring Rasiti Bakti majang Ide Sang Yang Widiwasa perjalanan antuk pangastung kabar. Om Swastiastu. Aingge satuan titiang sane mangke dan terjalan mawurda iraja Palu. Temeton tiang sareng sami seneng ningahan satuan. Iya nih seneng ngiring pirengan deh. Ada koneka tuturan satuan iraja Palu. Kacerita tidu di desa Wanakelit ada anak bagus genjing badan iraja Palu. Gedinani Raja Palu tuah memboros di tengah alase. Sedek dina anu iraja Palu lakan memboros kemo ke alase. Sregep nanti pemborosnya nih ada tumbak, ada panah, ada keris milah saneliana. Kacerita jani subalan aki Raja Palu deket tidur di tengah alase. Rita kala ento ada sarwa kidang ngeliwat tidur Raja Palu nyemak tumbak nih maralakan tumbak makesiap ya Raja Palu ningehang suara anak istri mengawang-awang. Subolan tas gitu wen iyo masuk subang ke tengah alase mara iyo lungenge melak menek nepokin anak istri jegek-jegek saja mau kebar tidur di amarane tidulan tas Raja Palu ngemik-mik kene kone krimik nih ya ngudiang tawa ada tak lo bisa makebar apa ya kotoran apa yang metara, apa yang manusia, apa yang tonya. Aneh malah, cek tutup doket sebab kabar anak istri itu. Ayo gelisang satuan yang jani, subah jolan kasih Raja Palu, nudoket kabar anak istri itu. Didu iyo nepoket, laga sada linggah, toyane ening, tortubohen sarwa tunjung mancawarna. Tidu buat Raja Palu kekejut sawireh nopoke anaknya istri-istri itu berteduh tinggal di sisi telagane. Tidu Raja Palu buka kasmaran pendeman hatene tumben nopoke anak istri jegek-jegek buka gitu. Tidu metu manahnya Raja Palu lakan ngintip anaknya istri itu gelisang satuane jani lantas Raja Palu nepokan anak istri itu masiram ditudis lagane tidu lantas iya kedaya enggen je carane apang bakat dogen anak istri itu kalangon kurenan subo lantas gitu tidu iya maling selendang anak istri itu ketangga hebat anak istri laut anak istri itu makebar buen ke amarane sake wala ada anak istri buen apa sih aneh paling jegek paling ngalihin selendangnya nih tidur lantas si Raja Palu nyaru-nyaru degak di sisi lagane sambil nyuling ketangguhin bane anak istri rades metako cero anak lanang napi jero wedo nyingakan selendang tiangnya napi jero sane ngambil selendang tiangnya ane mangke jero apang jero
menyanyikan sulase buka kita itu iraja pala masalah adik kan sulase cek di dewa beli tuah Bruno Lara di moyong di alase beli nenten jesaran dan harta berana emas akan beli kenal aneh saratan beli don jaka aja adik semeton yang sarang sami uning napi di kamar jaka makarona nadi beli don makarona aja ragana dini ningo menjadi raja pala buka kita itu lantas ikan sulase nih mana beli raja pala uli tuni bagi angin ke kena beli nih ia mula saja gitu pikatlah beli dia bisa dia beli lah habis ini sakit wala ada pengidih yang tekan beli di subane tiang berdua putra adiri itu tiang lah karena ninggalin pada rekan beli nih bawali ke suatu loki apa orang adik ngelap yang anak abese saya dinang dan dua apa nang tatalu nah subah adik cek sengkengken yang penting beli pan generasane ada nganten hai nggih kemetuan sarang sapi gelisang sapuane makin subah lantas raja pala nganten ngajak niken sulase kacerita niken sulase sampun bobot iusan bobotnya nih sampun sio mulan rades emas putra adiri modan idulma gelisang saduane makin subah lantas idulma matuwo ditong-tong ditu niken sulase nagi semaya tekeni raja pala beli raja pala nemula titah yang wiki beli tiang subah madue putra adiri ane jani tiang lakar tingale rakan beli lah di cening durma mawali tiang ke swarga lokal milo menjadikan sulase buka ketu iraja pala aksa sobat kan iraja pala hadi kan sulase dewa udah semaya lagi neken beli ade jani kamu semua adi mawali semua adi ke swarga lokal nanging ada pengideh beli neken adi di subane adi neken di swarga lokal tunasi canja beli sarang icening durma mangga memolihang kerahayuan lan kerahajangan itu sahabat-sahabat kena niken sulase lakang ninggalin piana lan kurenan iraja pala leksa geling sambil lama ngewayang selendang niken sulase subolan basket niken sulase mengebar kuen ke ambarane tanpa cerita pejalan niken sulase nang kedo nejani gelisang satu idurma sampun bayu sedasa tiba itu lantas iraja pala lakar nangun kerti kemo ke alas gunung sadak tindaanmu iraja pala ngauken pianakne idurma sambil ngusap-usap tuone idurma cening durma piana bapa kaulah solas cening uli cening subuh cening ketinggalan ban meme ade dinane buen mani bapa kue lakan ninggalin cening selak-selakan cening belajar megarapan tetepan nyastra tu sing jadi angsapan kamu yang cening belajar di asrama jero dukuhe ingatang pesan cening yen ada tawas asih teken cening pesan atau angsapan yen ada anak berdaya corah teken kau kuda cening sesidan donyen ento alas amon donyen bapa mapi tutur teken cening ane jani bapa lah karena ngon kepi ke alas bumi
Kunasica jemang dosa yang winiwasa ngiceni kerahayuan tekene pauku dan cening lan batu. Gelisang sabone jani suba lantas idurma melajah ditu di peseraman jero dukuh kalenda kayu nyane sawireh idurma jembat pesan melajah engal ngeresepan sami pada sayang teken idurma di subane lantas idurma menek runa didu lantas dia sai tangkel reng anaknya agung reng desa warna keling rares keangkat dados penyarikan segehan agung purini. Aye sebeton tiang sarang sami ia ningali cutetan satuan tiang iwau sane kabar rama iraga dados manusia di jagate mangges taten rastiti bakti majang reng ide sakyang widiwasa sane kaping kalih iraga dados jatme di dados jatme di jagate mangges taten belajahan dewe melajah ring sang maha guru mangga ngemolihan kerahayuan kerahajengan sane kaping 3 iraga patut memparilaksana nganutin pelajaran agamane ngelaksana yang ane madar satya nenten lenyoh tekel semaya. Aye semeton yang sarang sami watah asa punika satwa sane prasida katur nejani tuh tinggal yang ada buat paling kuat satwa bawa suwa-suwa badung mangupura ngabas bat yang kepetan kirang langkung di dianunas pengapura atau tambat yang kelintang puputan di tiang atau para santi. Om santi 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 om. Iya, ini kau pemilik sama bola nomor 7 tanggal 10.